сиҳати модару кӯдак яке аз самтҳои афзалиятноки ҳукумати ҷумҳурӣ ба шумор меравад. нишондоди фавти модарон ва кӯдакон дар таи 5-6 соли охир ба 2 маротиба кам гардиданд. сабабҳои асосӣ ё омилҳое ки барои паст гардидани сатҳи фавти модарон ва кӯдакон сабаб гардиданд, инҳо беҳтар гардидани базаи моддӣ техникӣ, муассисаҳои табобатию профилактикӣ ки ба модарон ва кӯдакон соли 2014 ҳамин ташкилоти ҳайати шавқати барномаи саломати кӯдак ва модар иштирок кардам, ки ман аин хай бисёр чизоро омӯхтам. Чива бо паёмо мегирифтем смс барои саломати кӯдак ва модар, дар бораи ғизо, дар бораи пешгирии ҳомиладорӣ мегирифтем, дар бораи синаматҳо 6 моҳа. This mobile health program is slightly different from what we have been hearing about around the globe on the mobile health program, because it kind of integrates the community health worker model with the mobile health. So it's not a standalone project. بیاد پیاموی نقض اومدگی بودن خیلی بازانو با 6 تا بعدی پیامو هم صحبت شدیم محاکمه کردیم. خیلی فهمیشون خیلی دیگرگونی هست در همون برای پیامو خیلی فهمیشون دیگه شدگی ازیر هم اسمس تلفنی قطعی هم فهموندگی میکنیم. در باره 6 ماه اولی سینه دادم فقط تنها با شیر مادر رو، فقط تنها شیر مادر با کودک. هوای گرفتیم خیلی فایده دیدیم. خیلی اینا مثلا 17 سال شد که تولد نکرده بودم من. اوجه فراموش هم کرده بودم که همین کودک چه خیلی کلان کردن در کار. خیلی بعد مثال میدادم یگون چیز اولی 6 ماه نبود میدادم، خیلی مثال کودک گیره میکرد دمش پیدا میکرد. بعد درس به اشتراک کردم و اسمس فهمیدم که تا 6 ماه یگون چی ممکن نبود است. بعد فقط ایام استفاده بردم، خیلی کودک سوزش سلامتیش هم سوزش دمش پامش اشکم درداشم هموش تا 6 ماه فقط شیری مادر دادم. وقتی که ما همون ام هلس مثلا مکتوب پیامک سلامتی را که روان میکنیم با اون تلفنو، در یک وقت مردکورم در همه یعنی که همون اعضای اوله که قرار قبول میکنن اونا را معلومات پیدا میکنن و تا یک چند درجه یک دیگر فهمی یا عموما معلومات عمومی بین زن و شوهر پیدا میشه که برای قرار قبول کردن در اوله بسیارتر کمک میکنه. The mobile penetration in the country is more than 85% because of the heavy migration. That makes it easier to take the messages to the remotest part of the project. This has really been a collaborative project where the project community health educators, community members, women, our telecom provider partner T-Cell, UNICEF as technical reviewer partner has been very much part of the entire design and implementation process. So we are looking forward that in the coming 1 year we'll be able to cover more than 10,000 beneficiaries. When parties work together, like Mercy Corp and T-Cell did in this, we bring different competences on one table. By bringing different competences on one table, we can develop and fine-tune and design the projects which addresses the needs of the country. And I believe that Mercy Corps have a lot of experience from around the world, because you are not only in this country, not only in Tajikistan. T-Cell being a part also of Telia Sonera family and having a lot of experience from different markets brings not only local expertise but brings the international expertise. And working together in this project as well as working together for the future projects, we may bring benefits to the society. ما خواهش میکنیم که همین ولنتیرها همین بسیارتر در همین دهها در همین قشلاق‌ها مثال درس گذراند که همین زنک‌ها را فهمیششون مثال زیاد شود، اینا فهمیش مردک و زنک‌ها که اینا زیادتر شود.